Ndabasuje kandi mbaye ikaze aho muri hose mudukunda kandi mudukurikira muri impande zigiye zitandukanye. Iyi ni Hero Africa ndetse n'Imboni TV, ngira ngo musanzwe mutumenyere mu biganiro bigiye bitandukanye. Muri aka kanya ndi kumwe na Maraki umeze neza? Yameze neza Moses, umeze ute Moyize? Nanjye meze neza ndashimira Imana. Twinjiye mu makuru n'ubundi nk'ibisanzwe, reka dutere itoroshi muri Middle East ahangaha. Nimurashazo bwo hagati, ese hari iki ni iki gishya nyuma yuko hamaze igihe hari intambara itoroshye cyane. Amakuru ari ubu ngubu twabashije kubona nuko Iran isa niri gutera ubwoba bikomeye cyane Amerika ko ishobora kurasa ku mato yayo ari muri Hormuz. Izindi ngingo warebyeho nizo tugiye gukorwa muri kiganiro tunanibanda kuri iyi ngiyi. Bwana Maraki, ngira ngo aya makuru yakurikirana cyane. Iki ubu ngubu gishya ni iki? Mu by'ukuri icyo ngicyo uvuze ni kimwe cyuko Iran yamaze kuvuga yuko ishobora kurasa ku mato ya Amerika yose. Ariko none mu bindi byakomeje kuvugwa harimo uko abasirikare ba Amerika batangaje ko iyi ntambara ishobora kongera kubura bundi bushya ikagaragara mu isura nshya. Impamvu bari kuvuga ibyo ngibyo ni uko ibikorwa byose Amerika iri gukora bigaragaza kongera intambara. Urugero, Amerika herutse gusaba White House gusaba kongerya budget mu gisirikare akagera kuri trillion 1.5 ashorwa mu ntambara ya Iran gusa. N'ibindi bitandukanye, abasirikare ba Amerika batangaje ko iyi ntambara igiye gutangira bundi bushya kandi mu isura nshya. Icyo ni icyagarutsweho. Ibindi byagarutsweho nuko Iran iherutse gutanga icyifuzo gishya cy'uburyo ki intambara yarangira ndetse na Hormuz ikaba yafungurwa muri iyi minsi mike cyane. Icyo cyifuzo cyari gikubiyemo uko umuhora wa Hormuz uzagenzurwa, uko ibintu byose bizagenda. Ariko ibyo ngibyo Amerika, Trump yabiteye utwatsi aravuga ngo Iran iri gusaba ibintu birenze urugero bidashoboka. Kubanga Amerika iri gusaba ibintu birenze urugero byatumye itera kino cyifuzo cya Amerika igihakana, iracyanga. Amerika kandi isivuga yuko amato ibihugu biri guca muri Hormuz bifite amato ari gucamo bikoramo ubucuruzi ibihugu bitandukanye, ibyo bihugu ngo bizafatirwa ibihano na Washington. Al Jazeera yanditse ko ibyo bihugu byose binyuramo ariko bitahawe uburenganzira na Amerika, bikanyura muri Hormuz ku ruhande rwa Iran. Amerika itabizi ibyo bihugu byose ngo Amerika izabifatira ibihano, ndetse ngo n'amato yabyo ashaka kwisanga yahanwe ndetse akaba yanafatwa naye akaba yaraswe. Ngo bihari guhangana gukomeye cyane hagati y'izo mpande zose, byakomeje gutiza umurindi mu bundi buryo. Gusa intambara nuko byavuzwe n'abasirikare bo muri Amerika, iyi ntambara koko igiye gutangira bundi bushyashya. Reka tubiganire gutya. Impamvu igiye gutangira bundi bushyashya, urumva Iran ivuga ngo tugiye kurasa amato ya Amerika, kandi na Amerika avuga ngo ibihugu byose muri iyi ntambara tugiye kubifatira ibihano birinyura muri Hormuz ndetse turase amato ya Iran. Uko no guhangana kwa mbere kigaragaza gutangira kw'intambara bundi bushya niki. Iran yasabye icyifuzo cyo guhagarika intambara, noneho Iran ikemererwa gukoresha ingufu za nucleaire, hanyuma ikanafungura Hormuz na Amerika igahagarika kurasa kuri Iran. Aho kugira ngo Amerika ibyemere, yahise ivuga ngo Iran iri kwifuza ibirenze, iri gusaba ibintu binarenze. Nta nubwo ari ibintu birenze na yari yasabye. Iran yarasabye kureka kuraswaho ariyo ndetse na Liban. Iyo ntambara igahagarara muri Liban ndetse no muri Iran. Amerika ndetse na Israel ntizongere kurasa, nibyo yari yasabye. Hanyuma Iran ikemererwa gukoresha ingufu za nucleaire no kuzitunganya. Ikindi cyagaragaje guhangana gukomeye cyane ni itangazo retse kujya hanze bya Mujtaba ryavugaga yuko Iran izakomeza kugenzura ingufu za nucleaire ndetse no gukora n'inyamisire. Ubwo kuzigenzura no kuzikoresha harimo no kuzitunganya birumvikana. Ikindi yavuze akantu gakomeye avuga ngo nk'uko abantu babungabunga amazi bakayafata neza, nk'uko abantu babungabunga ikirere kugira ngo kitangirika, nk'uko abantu bafata neza ubutaka bakeneye ko butanga umusaruro runaka, niko Iran izabungabunga neza misile, niko Iran izabungabunga izafata neza nucleaire, ingufu za nucleaire. Byavugishije imbaga. None yongera kandi gakomera avuga ngo ibihugu by'amahanga byivanga muri iyi ntambara. Iravuze ngo amagana y'ibihumbi byinshi biza mu gihugu cyacu cya Iran bije gusahura. Atabo ngabo bose ni ibisambo, nka twebwe nka Iran tuzabanyuza mu nyanja, mu mazi mo hasi. Uko yavuze ko bazabica abanzi bose bitwa Amerika na Iran na Israel n'abandi bafatanya, bakicwa bakanyuzwa mu nyanja, muri make bagashyirwa ngo mu kuzimu. Ayo magambo yumvikanije guhangana gukomeye cyane. Ariko iryo tangazo ryasomwe kuri televiziyo ya leta muri Iran y'igihugu ryakomeje rivuga yuko nanone yuko ngo Iran cyakoze irasabye ko Hormuz ngo yagenzurwa n'impande zombi, ari Oman ndetse na Iran.
urumva Iran yagerageje koroshyamo, ariko ako kantu ko kuvuga ngo bazagenzura misile, icyo gihe mu kitabo yaravuze ngo ibihumbi bigera kuri miliyoni 90 z'abanya-Iran ari abari mu gihugu n'abari hanze bose bashyigikiye gukunda igihugu ndetse n'indangagaciro zo gukomeza kubungabunga nucleaire ndetse na misile no kuzitunganya. Impamvu mwanje kuvuga ku kantu nagira ngo numvikanishe uburyo hari guhangana kw'impande zombi Amerika ibyira imikora. Ikindi ejo hashize umuyobozi wungirije mu biro bya Ameneyi yatangaje ko impamvu Ameneyi atari kugaragara mu ruhame umuyobozi w'ikirenga wa Iran ngo nuko ahugiye mu gushaka ibisubizo by'iyi ntambara, ngo arimo arashaka ukuntu Hormuz yafungurwa ndetse n'igisubizo cy'intambara kirambye, kuko Amerika yavuze ko ngo yamurashe, ngo niyo mpamvu atagaragara mu ruhame, ngo hari yarashenjaguye cyane. Rero yaje amusubiriza aravuga ngo oya, ntabwo ari uko mwamurashe, ameze neza nta kibazo, ahubwo impamvu mutamubona haba mu mashusho mu mavideo cyangwa mu ruhame nuko ahugiye mu gushaka ikibazo kiri muri Iran. Bivuze ngo ubwabyo Iran bigaragara ko bateguye, bari kwitegura mu gushaka igisubizo ndetse n'urugamba bundi bushya, kuko iyo batanze proposal nshya kuri Amerika ntabwo iyemera, na Iran na Amerika nayo igahangana mu bundi bushya. Urugero, ejo bundi minisitiri w'ingabo Texef muri Amerika yatangaje ko Amerika imaze gukoresha biliyoni 25 z'amadolari ya Amerika yose mu ntambara ya Iran. Ayo mafaranga ngo yari kugura misile haba ndetse no gusana izangiritse. Hari misile za Amerika zahangirikiye cyane, rero ayo mafaranga biliyoni 20 z'amadolari ya Amerika yari gusana izo misile zangiritse no kugura ishyashya. Urumva harimo gutegura urugamba. Ikindi, Trump yari yasabye ko Kongere ya Amerika yongera bije ishorwa muri intambara ikagera kuri triliyoni 1.5 kugira ngo bakomeze gukurasa kuri Iran. Mu by'ukuri uruhande icyo ruhugiyeho n'icyo rundi ruhugiyeho bigaragaza guhangana gukomeye cyane, ndetse ko nta ruhande rumwe rwiteguye gucika intege. Muri rusange ibyo nabihuza n'uko intambara ntabwo ari ikintu twakwitega ko kirangira mu minsi mikeya, kuko n'abasirikare b'Amerika nabo bavuze ngo iyi ntambara ishobora gutangira mu isura nshya, kuko na Trump niwe bavuga ngo muri gusaba ibirenze urugero. Ibyo birenze urugero se nibihe ko ari ntabyo guhagarika intambara se n'ibintu birenze urugero. Ibyo birenze urugero yavuze ni kwa kundi Amerika ishaka gufata kuri Hormuz percentage runaka, Amerika igashaka kuba ifite igice runaka igenzura, apana kuvuga ngo Amerika ikindi ngo apana kuvuga ngo Iran izabigenzura gusa. Ibyo yita birenze. Kandi nanone nuko Iran yasabye ko yakomeza kugenzura ingufu za nucleaire, nuko ngo ntihagarike. Mu minsi ishize Amerika yigeze gusaba yuko nucleaire yose iri muri Iran yajyanwa muri Amerika, Iran yarabyanze. Byigeze no gusabwa n'igihugu cy'Uburusiya yuko kugira ngo intambara irangire na Amerika ireke kurasa muri Iran, ngo nuko ingufu za nucleaire ziri muri Iran zagera mu Burusiya zikabikwa zikanatunganyirizwayo, ari muri kugira ngo hakemuke ikibazo. Iran yo yanga kubyemera, avuga ngo dufite ubushobozi, dufite ubuhanga bwo gukomeza kuzibungabungira, kuzicunga neza, ntabwo twazibaha. Ibyo byakomeje kugaragaza ikindi kintu hagati y'abo bantu babiri batandukanye, icyo umwe avuga n'undi cyavuga kubera ko bidahura. Byagaragaye ko nk'uko abasirikare babihameje b'Amerika iyi ntambara igiye kugaragara mu isura nshya, noneho mu gihe b'Abanyamerika bari kurasa ku mato y'ibihugu bitandukanye, bari kurasa ku mato ya Iran, na Iran ikomeze rasi ku mato y'Abanyamerika. Nk'uko twabigarutseho, ibi bintu biratuma intambara imara igihe kirekire. Intambara hari ugutangira bushyashya, noneho ikaza mu isura nshya abantu bategeze babona, kuko iyi bije muri Amerika nimara kongerwa ikagera kuri aya mafaranga, nubwo Kongere ivuga ko harimo ikibazo. Nahoze mbona mu kanya kashize cy'amakuru agezera cyane yuko abantu bagira kuri 61% hari igenzurwa ryakozwe na BBC n'ibindi bitangazamakuru, ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika, abantu bagira kuri 61 muri Amerika bemeje ko intambara yashoye kuri Iran itari ngombwa. Mu by'ukuri ngo Amerika yari ihuse, Trump yarahubutse, abantu 61 bakemeza ko intambara itari ikenewe gushorwa kuri Iran. Ikindi, ejo nahoze mbona abaturage ba Iran bo muri Amerika bigaragara ko bari gutera icyizere umuyobozi wabo Trump. Impamvu bamutereye icyizere nuko muri Amerika ho idolari ryabo ryari ritarahenda cyane, nani esasi ibikomoka kuri esasi byagurwaga amadolari 3, noneho esasi muri Amerika yazamuka igera ku madolari 4.39. Abahise batangaza abaturage bo muri Amerika ngo ko bari kumutera icyizere
none bigahuzwa nabona ubushakashatsi bwakozwe na BBC n'ibindi bitangazamakuru by'uko 61% muri Amerika bahamije ko iyi ntambara itari ingenzi. Ikindi na kongere kugira ngo bongere iyi bije ishorwa muri iyi ntambara igere kuri trillion 1.5. Bino bintu byagaragaza ko iyi ntambara ubwayo ntiyari ngombwa, ariko kandi iri kwaguka. Ibaze bongere bije kagera kuri ayo mafaranga, ni ibintu byaba byoroshye cyane ko byafata igihe kirekire ibintu ntibikemuke. So muri rusange mbifata nk'ari ikintu gikomeye gikomeje kugariza isi. Mu by'ukuri intambara ikomeje kwaguka itari ngombwa kuba bazarasa kuri ayo mato bagakomeza gufunga bino byambu. Ikindi rero yarasabye yuko Amerika yava mu byambu bya Hormuz bivamo n'ibisohokamo. Yari yanasabye ko kandi ariko Iran mu minsi ishize yuko yari mu itangazo ryahamene icyo gihe yari yavuze ngo abanzi bacu bari mu byambu byacu, abasohoka muri Hormuz n'abinjiramo barimo aho ngaho. Ni ukuvuga ngo twebwe icyo tuzabakorera ngo ni ukubica abantu bari muri ibyo byambu n'abanyamerika, ko tuzi ko ingabo za Amerika nizo ziri mu byambu bijya muri Hormuz n'ibisohokamo. Abo ngabo ngo nibo bazitabwaho bagakumirwa mu by'umwihariko. Urumva byembishyira mu buryo biri butandukanye, ariko bikavuga ko intambara igiye kwaguka ikaza mu isura nshya ikaba yakomera, kuko iyo Iran itanze icyifuzo Amerika nticyemera, ahubwo Amerika ikagaragaza ubundi buryo, ahubwo n'isaba ibikomeye, igasaba yuko hari ibintu bisa naho bikomeye, kuko na Iran yakonze kuvuga ko ngo Iran isaba ibintu birenze urugero. So rero ngende kuvuga yuko iyi ntambara nk'uko byavuzwe n'abasirikare muri Amerika, iyi ntambara koko izakomeza gukomera kandi ibe ari intambara yamara igihe. Sinzi wowe uko ubibone ku giti cyanjye, nshingiye kuri utuntu maze kuvuga, ntuje buri ruhande icyo ruhugiyemo n'icyo rundi ruhugiyemo n'icyo impande zose zivuga. Mbere intambara igiye kwaguka kandi ikaba ititego kurangira uyu munsi cyangwa ejo. Njye niko mbibona. Agahenge n'ibiganiro harya ubwo kaba kabaye baringa, uko niba Amerika y'ubwayo ishaka kongera kwa avance intambara, ahubwo kaba ibiganiro ari byari bishyizwe imbere. Kano gahenge ikintu kakoze urakizi, kano gahenge kabaye umwanya mwiza wo gutegura urugamba mu bundi buryo. Kano gahenge usibye ko muri Libani ho ntago kubahirijwe, kakomeje kuraswa kubera ko uyu munsi muri Libani y'amajyepfo hapfuye abantu babiri Iran yarashe barapfa. Ubwo muri ku gice cya Libani na Israel, ariko ku ruhande rwa Iran na Amerika ho agahenge ntibakomeje kurasana, ariko abaye umwanya mwiza wo gutegura kuri ruhande. Ni ukuvuga ngo Iran yo urumvire gutegura urugamba bundi bushya, igatanga amatangazo y'ubutitsa buri kanya, cyakoze yaragerageje Iran je niko navuga kuba yicara hasi gategura proposal icyifuzo cyayo ikagiha Amerika. Bivuze ngo bagerageje koroshye je niko navuga, nubwo batarashe neza ku ntego aho Amerika yifuza ngo bagereho neza, ariko je nakwita ko bagerageje. Niba baratanze icyifuzo cya mbere kikangwa, bagatanga icya kabiri kikangwa, bone busabe bwaherutse kwangwa n'ubwa gatatu, kuko ubwa mbere bwari bwagiye direct, ariko ubusabe bwa kabiri bwari bwabanje kunyuzwa kuri Palestine nk'umuhuza Pakistan nk'umuhuza mukuru, hanyuma no Pakistan iba ariyo ibutwara muri Amerika. Nibwo yese avuga ngo oya ntabwo byakunda, ngo Amerika ngirandire kwifuza ibirenze urugero. Mu gihe mbereho Trump yari yavuze ngo ntabwo nasinya kwitangazo cyangwa se kwibwiriza ryemerera Iran gukoresha ingufu za nucleaire. So rero aka gahenge ikintu kamaze ntabwo icyo bakoze no kutarasana, abaturage bari mu kazi kabo nta kibazo, ariko kuri buri ruhande rwabonye umwanya mwiza wo gutegura intambara, rutegura ibindi bitero, rushaka bamba n'abafatanyabikorwa, kuko buri ruhande rugerageza gushaka inshuti. Wabonye ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran uretse kujya mu Burusiya agasaba ubufasha, ibyo yabikoze muri kano gahenge. Yasabye ubwirinzi bw'ikirere, yasabye misiri. Hari byinshi bitavuzwe, ariko nagiye mbona mu gikara ahantu Samuel mu binyamakuru byagiye byandikaho ko yasabye yuko hari ubufasha yahabwa n'igihugu cy'Uburusiya kugira ngo kize kubafasha gutsinda intambara. Uburusiya byaravuzwe ko buri kurwana muri iyi ntambara ariko rwihishwa bitagaragara neza. Noneho kugira Uburusiya bukarwana mu kugira ngo Iran ntihite itsinda direct, ariko kandi kubera ko Uburusiya bushaka yuko peteroli yakomeza gucuruzwa, niyo mpamvu utagiye mu ntambara byanyabyo ako kanya, kuko mu gihe Hormuz ifunze itarimo ikora neza, peteroli yo mu Burusiya ifite isoko, barungutse cyane mu Burusiya muri iyi minsi, peteroli yabiri ku isoko cyane. Niyo mpamvu Burusiya
bwemeje gufasha Iran ariko rwihishwa, noneho ariko ntibugaragare kugira ngo budahita buhangana diregite n'Abanyamerika. Urwo rugendo rwa Minisitiri Aragashi mu Burusiya bwagaragaje ikindi kintu cyo gusaba ubwo bufasha, misile n'ibindi bitandukanye muri iyi ntambara. Ikindi hagaragaye ko hashobora kuza abatoza bashya, abasirikare batanga imyitozo ku basirikare ba Iran, hakaza kandi indege kabuhariwe z'intambara. Izo ndege zikaza n'abahanga b'abapilote mu ntambara muri Iran, noneho bagatanga n'imyitozo yo gukoresha izo ndege zo mu ntambara. Urumva ni ikintu gikomeye. Icyo ni kimwe. Twabonye ko na Amerika ejo bundi yagize umushyitsi umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu. Urugendo rwe rwiswe urugendo rw'amahoro, kuzamura umubano utagendaga neza. Dusubiye inyuma mu minsi ishize ubwo intambara yitangiye muri Iran, Amerika yavuze ko yamaze kubona ko Ubwongereza ari umwanzi wayo. Impamvu ni iyihe? Amerika yari yabanje gusaba Abongereza kuza muri iyi ntambara no kufungura Hormuz. Noneho icyo gihe Ubwongereza bwarabyanze. Ndibuka Minisitiri w'Intebe mu Bwongereza Keir Starmer yavuze ko intambara ngo ntago ari iyabo. Yavuze ngo nta kintu dufite cyo gutakaza ku buryo tutafata abasirikare bacu ngo bajye gupfa muri iyi ntambara. Ahakana ubufasha bwose bwatuma Amerika ifashwa n'Abongereza. Ariko uzonuko rw'ejo bundi rwiswe urwo kuzamura umubano. None se umubano bazahoraga n'uwuhe? Wazahaye kubera iyi ntambara? Niba umubano warazahaye kubera intambara, bivuze ngo uzakizwa n'ubundi nuko bongeye kwiyunga kubera intambara. Je niko mbibona, ariko nta hantu byanditse. Je niko mbibona. Mbona ko niba kuko Amerika yaratangaje ko Ubwongereza ni umwanzi wabo kuko banze kubafasha gufungura Hormuz no kurwana muri iyi ntambara. Ariko no umwami w'Ubwongereza akaza gusura Amerika, abikavuga ko baje gutsura wa mubano wazahaye ukazahuka. Bivuze ngo noneho mu buryo bwaba buziguye cyangwa se butaziguye, bishobora kwitegwa ko Ubwongereza bwazana izindi misile cyangwa ubundi bufasha butandukanye muri Amerika. Tunibukiranye ko mu minsi ishize hari ibirindiro by'Abongereza byakoreshejwe n'Abanyamerika mu kugira ngo Amerika irase kuri Iran. Byabaye mu matariki ashize rwose, bitari na kera. Ariko ibyo bintu ntabwo byavuzwe mu ruhame, ariko byaravuzwe, byabayeho rwose. Hari cyangwa ko cyitwa Military.com cyabyanditseho kivuga ko Ubwongereza bwatanze ibirindiro byabo bikifashishwa n'Abanyamerika bakarasa kuri Iran. Icyo ronda gihuza nacyo cya kibazo rombajije cyuko no gahenge katabaye umwanya kuganira ku mahoro koko. Oya, ahubwo buri ruhande rwafashe umwanya warwo rutegura intambara mu bundi buryo, rushaka abafatanya bikorwa ndetse rutegura ibindi bitero. Ni runabona umwanya wo kuramfurosa, kuruhuka, abasirikare bayo be gupfa baruhuke, barye baryame kuko baramaze iminsi badasinzira bahangayitse ngo urugamba. Wabaye umwanya mwiza wo gutegura urugamba bundi bushya, ntabwo gahenge kubahirijwe, niko je navuga. Bwana Marashingira ngo nizo ngingo twaganiraga, ariko tangira ikiganiro nakubwiya nti Irani ngo yabishaka kurasa amato y'Abanyamerika ari muri Hormuz. Kino kintu urakivugaho iki? Uku ntikwaba ari ukwikururira ishyano Irani yabigiye gukora? Ntabwo nabyita kwikururira ishyano. Ushobora kuba ishyano mu buryo tutari tuzi, ariko ukubukano kanya ibyo tubonesha amaso ntabwo byari kwikururira ishyano, kuko Amerika nayo yigeze kurasa ku mato ya Irani ndetse n'andi mato y'ibindi bihugu ava ku ruhande rwa Irani, ariko atawe uburenganzira na Amerika. Hari amato amwe mu minsi ishize yari yahawe uburenganzira na Irani ariko Amerika itabizi. Noneho Amerika yabonye amwe yarayafashe, andi irayashimuta, andi irayarasa, andi asubizwayo. Bivuze ngo Amerika yagerageje guhagarika uburyo bwose bushoboka bw'amato ari ku ruhande rwa Irani kudaca muri Hormuz. Niyo kandi Irani nayo ivuga ko izakomeza kwihimura bya buri munsi. Kuba Irani yazaza kurasa ku mato y'Abanyamerika ni kwa kwihimura Amerika Irani ikunda kuvuga ko itazahwema gukora, kuko hari amato ya Irani yarashwe n'abana bo kubambari bayo bari bashwigura ka essence n'ibindi bikoma kuri peteroli, araraswa ndarashimutswa n'ibindi. Kuba Irani izahindukira ikayarasa ni uko yamaze kubona ko Irani Amerika ntabwo yiteguye kurangiza intambara, ndetse nta nubwo yiteguye kujya mu kibazo neza ngo gikemuke. Izo rero ni za mpamvu zigaragaza ko koko Irani izakomeza kwihimura, Irani izakomeza gushaka ibisubizo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngo iyo ibifite ikintu cya mbere ikaba ifite ikintu cya kabiri, kandi uvuga ngo ni plan A, plan B si gutyo ugakomeza. Bagerageje gutanga icyifuzo cya mbere kirangwa cyo gufungura Hormuz no guhagarika intambara, biranga. Icya kabiri nacyo kiranga.
noneho babonye Amerika itari kubyumva ibyo yasabye, yo iri gushaka ibindi bisubizo. Kurasa kuri ayo mato bigaragaza ko Amerika izagerageza nayo wenda ikagira icyo yibwira. Noneho Amerika nayo ikabona ko ifite umuntu bahanganye bya nyabyo kandi mu buryo bw'ingufu bifatika. Apana umuntu bahanganye mu magambo ngo navuze nawe aravuga, kuko habaye intambara mu magambo cyane, umwe akavuga n'undi akavuga. Iyo ntambara yabayeho. Noneho genda byita ko bizaba n'intambara yo mu bikorwa. Niba umwe ari kurasa ku mato y'undi, undi akarasa ku mato y'undi, kuko Amerika yo yabikoze, bivuze ngo na Iran nayo igiye kubikora yihimure. Icyo kintu izakora kizaba ikibazo, kuko Trump binakora buri munsi we bigaragaza gushyira igitutu gikomeye kuri Iran. Noneho icyo gitutu kikerekana ko Iran isabwa kujya mu biganiro yanze ikunze, cyangwa se ikaba isabwa gufungura Hormuz uko byagenda kose. Urumva rero kuba Iran yazarasa kuri ayo mato ni kwa kwihimura ku mato yayo yarashwe. Ntabwo giye nabyita ko ari ishyano nk'uko abikomojeho. Njye ariko ndi kuvuga nk'umuntu ku giti cyane, ntabwo ndi kuvuga nk'urwego cyangwa se igihugu runaka. Njye ni uko mbibona. Yego, njye niko mbibona rwose. Bwana Murashire kangushimire. Mwakoze cyane Moise. Shimire n'abari badukurikiye muri kiganiro. Imboni TV, imboni ya rubanda.